Tema di Tuhan debata nang mangolo ina hobar tutang yata boru hasiaku naulina lagu nunga ojak siro kapni tondimu jako mahelaki siana sarohani asara sira sama te toktong dami sai hangolun hatani debata asaleleng mangoluho jala bartua atun maho marado kona tua asa toho maho boruni raja tubuh malaklah oh tubuh sikoru tubuh anak koinang tuan boru horas maho boru hasil tiur malah kami pas odina dao tangi yakina naman dongaho Jehovah di bata kumonggopo durju bahu bai hut helaki benget maho pado siado panbi satongan itangian do luhutu launi sai marhapos aku tutuhan hangoluhon hatani debata asaleleng mangoluho jala martua atun maho marado kona tua asa toho maho boruni raja tubuh malaklah oh tubuh sikoru tubuh anak koinang tuan boru horas maho boru hasil tiur malah kami pas odina dao tangi yakina naman dongaho Jehovah di bata kumonggopo durju bahu bai hut helaki benget maho pado siado panbi satongan itangian do luhutu launi sai marhapos aku tutuhan burju bahu ai hut helaki benget maho pado siado panbi
sa tonga ni tangiang